Yes, reka nkwifurize kugira ibihe byiza we wese udahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro byacu bitambutswa hano ku Isiri TV. Turi tariki ya 9 ukwezi ni ukwa karindwi umwaka n'ibihumbi 2026. Nkundiro tuganire tugaruke ku makuru y'ibiri kuvugwa cyane by'umwihariko hano mu karere k'ibiyaga bigari. Turagaruka ku makuru y'ibiri kuvugwa cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubwo ni ahamaze igihe intambara ihanganishije umutwe wa M23 ni igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, abagifasha bose barimo ingabo z'u Burundi, imitwe yitwaje intwaro irimo n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi w'igihumbi 1994 haribo FDLR ndetse n'abandi batandukanye. Nk'uko bisanzwe hariya intambara imaze igihe imyaka isaga 30 irenga mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri aya makuru rero turibanda ku bwato bukomeje kuvuza ubuhuha, ubwo n'ubwato busanzwe bufasha igisirikare cy'u Burundi FDNB bwaburiwe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. N'ubwato bwaburiwe irengero, ibyo turi bugarukeho mu buryo burambuye bw'aya makuru, aho ndi bukubwire byinshi mu byashinjwe umutwe mu 23 kwiburirwa cyangwa se kwinyerezwa se cyangwa kugira ngo ubu bwato buburirwe irengero kugeza amaginga ya ubwato bukaba butaraboneka. Ndakwibutsa ko iki gisirikare cy'u Burundi kimaze igihe akivugwa mu ntambara gifatanya n'igisirikare cya FARDC, intambara banganyemo n'umutwe wa 23 kandi intambara baheruka kuvuga ko zisize bigaruriye imidugudu igera kuri 3 hafi ya Minembwe. Ndakwibutsa ko muri iyi Minembwe yamaze igihe havuga induru y'amasaso, abimbunda ziremereye ndetse n'into, icyo kimwe n'indege zitagira abapiloti zizizwi nka drone. Ibitero bitandukanye bigabwa n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC mu kwigarurira ibice bitandukanye byarangije gufatwa kare n'umutwe wa M23 n'ingabo z'u Burundi, kandi nanone zikomeza guhamagarirwa kuva ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho benshi bazihamagarira kuba zahava nuko zigasubira iwabo, cyane ko zishinjwa ibyaha bitandukanye by'intambara birimo no gukora ivangura mu bitero bitandukanye. Ubwo ni ibitero igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC kigenda kigaba mu bice bitandukanye muri operasiyo kwisubiza ibice byarangije gufatwa kera n'umutwe wa M23. Muri aya makuru kandi ndanakubwira byinshi mu byatangajwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, ubwo ni Perezida Evariste Ndayishimiye. Ni amakuru yatanze mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru RFI, aho yagarutse cyane ku bufasha ari guha Perezida Felix Antoine Tshisekedi, ubwo ni mugenzi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubufasha bwo kugira ngo hagaruke ituze mu bice bitandukanye by'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nanone hamaze igihe ingabo z'u Burundi zihakorera akazi mu rwego rwo kugira ngo zihagarure ituze. Muri aya makuru kandi nanone turagaruka mu Rwanda tubabwire ibyabaye, aho ku munsi w'ejo u Rwanda rwatangaje ko ambasade y'u Rwanda yifatanyije n'abakomeye, ubwo ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu kwizihiza umunsi wo kwibohora ku nshuro ya 32. Turanakubwira rero ko Kigali yarangije gufatwa nk'igihugu gishobora kuzaberamo inama nyafurika yiga ku bijyanye na AI. Ibyarangije kwemezwa nyuma y'uko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame yitabiriye inama, kandi akaba yaranahawe inshingano muri Loni ku bijyanye n'iyi AI. Ngayo nguko rero nkundira ngo ikaze we wese udahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro byacu bitambutswa hano ku Isiri TV. Wowe dukurikira uri mu Rwanda, mwebwe mwese mudukurikira muri ikure y'umugabane wa Afurika, by'umwihariko kure y'igihugu cy'u Rwanda. Nkundira rero amakuru yacu tuyahere kuri ubu ubwato bwa gisirikare, ubwato karabutaka, ubwato bukomeje kuvugisha benshi nyuma y'uko buburiwe irengero. Aya makuru aturuka mu gisirikare cy'u Burundi aravuga ko ubwato bwacyo bwifashishwa mu gucunga umutekano mu kiyaga cya Tanganyika bumaze iminsi igera kuri 2 buburiwe irengero.
ubu bwato buzwi nka patrouille. Ingabo z'u Burundi zikaba zibwifashisha mu kurinda imipaka yo mu kiyaga cya Tanganyika ndetse no guherekeza ubundi bwato bugera kuri bubiri bukoreshwa hariya muri kiriya kiyaga butwara abasirikare, icyo kimwe n'ibikoresho bya gisirikare bijya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari amakuru ari kuvuga ko perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaba yatangiye kumanika amaboko mu rwego rwo guhuriza hamwe imitwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu itavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo arebe ko bwakwira nanone bugacye, cyane ko umutwe wa 23 wari umaze igihe umuha agasopo umubwira ko uzamurasaho vuba bidatinze, mu gihe igihugu cy'u Burundi cyaba gikomeje gukorana n'igihugu cya Kongo by'umwihariko n'igisirikare cyabo FARDC mu bitero bitandukanye. M23 ihamya idashidikanya ko bibangamira ituze ndetse n'umutekano w'abya rubanda. Iyi makuru avuga ko rero buriya bwato bwabuze mu gihe bwari buri mu myiteguro yo kujya gutwara abasirikare bakomerekeye mu rugamba, cyo kimwe n'imirambo baguye mu mirwano yabereye muri Minembwe na Puezelo. Ni intambara rero nakubwiye zimaze igihe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Intambara ziyagize aka gace ka Minembwe isibaniro, cyane ko ubu tuvugana igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubwo ni FARDC kimaze igihe kinigamba ko cyafashe ibice byose by'inkengero za Minembwe, ubwo ni ibice bifite aho bihuriye n'aka gace cyangwa isantre ya Minembwe. Ibice bikikije Minembwe ibi bishobora gutuma umutwe wa 23 natwirwaneho barangije kwihuza batsindwa ku manywa y'ihangu. Biravuga ko kandi mu mpera z'icyumweru gishize ingabo z'u Burundi zavuye mu birindiro zari zifite muri Minembwe na Puezelo mu gihe batayo ya 33 itafoke yo bivugwa ko igoswe yagotewe mu gace ikarugezi, aho abasirikare bayirimo bavuga ko babuze uburyo bwo kwava nyuma yo kubura ubwato bubacyura. Ubu tuvugana ngo bakaba bari kwicwa n'agahinda, bicwa n'inzara cyo kimwe n'inyota, aho bihishe hariya baratinye gusubira inyuma ndetse no kujya mbere. Aya makuru kandi avuga ko kugeza maginga hatazwi cyaba cyabaye kuri buriya bwato bwa rutura, ubwato budasanzwe, ubwato bw'igihugu cy'u Burundi. N'ubwato bufite metero nibura zisaga 22 z'uburebure, metero 4 z'ubugari. Ikindi bukaba buzwiho kwihuta ndetse no kugira intwaro zikomeye, cyane ko ari ubwato bufite inkoho. Nimvuga inkoho abarundi ho umuranyumva mu buryo bwihuse, ubwo ni ibibunda bya rutura birasa mu ntera ndende bisanzwe bibwestaye hejuru. Nkuko mugenda rero mukurikira amakuru yacu, turagenda tunabasangiza amafoto y'ubu bwato bwa rutura bwa buri wirengero. Umutwe wa 23 rero uri gushyirwa mu majwi mu mitwe ya mbere ishobora kuba ifitanye isano nibura ry'ubu bwato. Nibikomeza kuvugwa nyuma y'uko umutwe wa 23 wakomeje kugenda utanga gasopo nyinshi cyane ku gisirikare cy'u Burundi kubera kwivanga mu ntambara bahanganyemo na Kinshasa. Intambara uyu mutwe wa 23 uvuga ko yari intambara yo kurengera ubwoko bwabo, ubwo nabo mu bwoko bw'abatutsi bavuga ko bakorerwa icarubozo n'abanyekongo ibazizwa ubwoko bwabo kandi Kongo atari bo babigeni. Inkundiro tugaruke ku kwigamba, ubwo ni amakuru aherutse gutangazwa n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, aho bavuze ko bigaruriye imidugudu itandukanye ya Minembwe bafatanyije n'ingabo z'u Burundi nkuko abisanzwe bizwi. N'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero FARDC zemeza ko zongeye kwigarurira imidugudu igera kuri 3 yo muri teritwari ya Fizi yagenzurwaga n'inyeshyamba zatwirwanaho izi zarangije kwihuza kera n'umutwe wa 23. Ibi ngo bikurikira imirwano yabaye mu karere hagati
Ibi bikurikirwa rero n'imirwano yabaye mu karere hagati ya FARDC na Twirwaneho, icyo kimwe n'abafatanyabikorwa babo nkubwira ko barimo imitwe yitwaje intwaro irimo n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi, ubwo ni umutwe wa FDLR, cyo kimwe n'ingabo z'u Burundi, abacancuro ndetse n'abandi batandukanye mu bice bitandukanye bikikije Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo. Hagati aho rero kandi igisirikare cyanemeye ko cyatakaje Puezero ikaba imajije kuba isisibikano ry'imirwano. Puezero ndakwibutsa ko ari agace kegereye Minembwe kandi agace gafitiye runini ibice bitandukanye kugeza amaginga ya byarangije kubohorwa n'umutwe wa M23 nk'uko byatangajwe rero na Liyetona Rigani Mbuyi, uyu akaba asanzwe yari umuvugizi w'ibikorwa bya Sokora kabiri muri Kivu y'Amajyepfo. Yavuze ko imidugudu ivugwa ko FARDC yongeye kwigarurira ari Kamashamata, Uhene, icyo kimwe na Kimete. Ubu yose ni imidugudu ikikije igice ese cyangwa centre ya Minembwe. Centre kugeza amaginga ya igeramiwe cyane ko ubwo twakoraga iyi nkuru nanone havugwaga ibitero bya drone zo mu bwoko bwa kamikaze. Ubwo ni drone zikunze gukoreshwa n'igisirikare cya Kongo aricyo FARDC. Ibitero byibasiye ibice bitandukanye bituwe n'abaturage hariya muri Minembwe rwose. Ibyo nanone turi bugarukemo mu mpera z'aya makuru. Uyu muvugizi w'ibikorwa bya Sokora kabiri, ubwo ni muri Kivu y'Amajyepfo, yanavuze ko kandi mu gihe cy'imirwano inyeshyamba za Twirwaneho zahatiwe gusubira inyuma zerekeza Rugezi, cyo kimwe na bigaragara mu majyepfo ya Minembwe nk'uko inkuru dukesha Radio Okapi ibivuga. Ni ibintu rero izi ngabo za Twirwaneho zanze gukora. Uyu musirikare yanemeje ko kandi FARDC ikomeje kurwanira kugurura ubutegetsi bwa leta mu gihugu cyose, by'umwihariko mu bice bitandukanye byarangije kubohorwa kare n'umutwe wa M23. Nakwibuza ko igisirikare cy'u Burundi gifatanyije n'iyi FARDC ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batangiye operasiyo nshyashya, operasiyo twakwita nk'iyo kubohora ibice byose bitandukanye, cyo kimwe n'imijyi yari yarangije kubohorwa n'umutwe wa M23, ngo bazahera ku mujyi wa Goma ndetse n'ibice byose biwukikije, nk'uko amakuru agenda aturuka muri biriya bice by'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo agenda bitangaza, nuko basoreze ni Bukavu hose ndetse no mu bindi bice byo muri Kivu y'Amajyepfo byarangije gufatwa n'umutwe wa M23. Ibi yabihuriyeho kandi na guverineri wungirije wa Kivu y'Amajyepfo Jean-Jacques Elakano mu nama y'akanama k'umutekano yabaye ku munsi w'ejo bundi wo kwa mbere ushize mu mujyi wa Uvira. Inama yahakanye ibihuha bivuga ko Baraka yaguye mu maboko y'inyeshyamba. Asaba kandi abaturage gutuza ndetse no gukomeza imirimo yabo batuje ya buri munsi, batikanga ko ari imitwe twaje intwaro yagaruka kubohora ibice bitandukanye. Ibi ni bivugwa rero ku ruhande rwa Kinshasa mu guhumuriza abaturage ndetse no kwigamba kwigarurira ibice bitandukanye. Ibi biravugwa nyuma rero y'amakuru aturuka ahantu hatandukanye yemeza ko ibice bya Mikenge, icyo kimwe na Puezero byafashwe n'abarwanyi batwirwaneho bashyigikiwe n'umutwe wa AFC mu 23 mu mirwano ikaze yo mu mpera z'icyumweru gishize. Mu mpera z'icyumweru gishize nababwiye imirwano, twababwiye imirwano mwagiye munabibona hirya no hino mu bitangazamakuru bitandukanye. Ubwo ni imirwano yari iri guhuza umutwe wa M23 muri ya operation nakubwiye yo kwigarurira ibice bitandukanye byarangije kubohorwa n'uyu mutwe wa M23 mu gufungura amarembo igisirikare cy'u Burundi aricyo FDNB gifatanyije n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC mu rwego rwo kwerekana ibikorwa byabo aho bigeze mu bice bitandukanye. Ubwo ndavuga mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku rundi ruhande kandi ndakwibutsa ko igisirikare cy'u Burundi gikomeje guhatirwa kuva ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no gukomeza kwivanga icyo kimwe no kwijandika muri iyi ntambara. Igisirikare cya Kongo
FARDC gihanganyemo n'umutwe wa M23. Nakwibutsa gasopo nyinshi zagiye zitangwa n'uyu mutwe wa M23 nanone kandi inshuro nyinshi ziburira iki gihugu cy'u Burundi, by'umwihariko igisirikare cyabo ko nigikomeza kwivanga muri iyi ntambara kandi bashyigikira uruhande rumwe banagiraho bawugamenye ko igisirikare cya M23 bidatinze kizarasa i Bujumbura. Ni ibintu rero kandi byanavuzweho cyane ubwo haheruka guturika ububiko bw'intwaro. Mwarabibonye hari Bujumbura bavuze ko umutwe wa M23 wabatangiye ibitero bitandukanye nkuko wari warabitangaje se cyangwa bisezeranyije leta y'u Burundi ko izabigaba mu gihe Burundi bwakomeza kwiyenza bufasha igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nkundira rero duhere kuri iyi gasopo yuwahoze ari Vice Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Azarias Ruberwa. Uyu wavuze ko ubufatanye bwa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ingabo z'u Burundi mu bikorwa bya gisirikare mu misozi miremire ya Minembwe bwarushijeho gukaza umutekano muke, asaba zirangabo z'u Burundi ko zakurwa mu mujyi wa Uvira ndetse no mu bice bitandukanye aho kugira ngo zikomeze guhitana ubuzima bwa benshi zitajonjoye kandi bigakomeza gutera ikibazo cyo kutumvikana hagati y'umutwe wa M23. Ni byagarutsweho kandi n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ari we Perezida Evariste Ndayishimiye. Ndakwibutsa ko uyu mugabo kugeza amaginga yatangiye icyo twakwita nk'undi muvuno wo guhuriza hamwe imitwe yose itavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni imitwe irimo wa M23 twirwaneho ndetse n'indi mitwe itandukanye irwanya ubutegetsi bwa Kinshasa, kubahuriza hamwe rwagati Burundi Bujumbura kugira ngo baganire ku gukemura amakimbirane amaze igihe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bidaciye mu ntambara. Ndakwibutsa ko igihugu cy'u Burundi icyo kimwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje kugaragaza ko intambara ariyo yonyine izakemura ikibazo cy'amakimbirane amaze igihe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho kugira ngo hahitwemo inzira y'ibiganiro yakomeje guterwa inkunga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Azarias Ruberwa rero yavuze ko ubufatanye bwa guverinoma n'ingabo z'u Burundi mu bikorwa bya gisirikare mu misozi ya Minembwe bukomeje guhohotera ubuzima bw'abaturage kandi ko bibaye byiza ingabo z'u Burundi zakurwa mu bice bya Uvira ndetse n'ahandi hatandukanye mu rwego rwo kugira ngo bashakire amahoro n'ituze biriya bice. Mu kiganiro yagiranye na Actualité CD, Ruberwa yavuze ko uburyo guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitwaye mu bibazo by'umwihariko mu mutekano muke muri Minembwe butagize inshingano ku rugero runaka, aho uyu mugabo yavuze ko kuva ingabo z'u Burundi zatangira gukorera muri kariya gace ibibazo byarushijeho kuzamuka kugira ngo bikemuke. Ingabo z'u Burundi kandi ndakwibutsa ko zimaze igihe zishinjwa gukomeza kuvuyanga abaturage batarobanuye, cyane cyane ko ngo zibuza umutekano abo mu bwoko bw'abatutsi by'umwihariko abatuye hariya muri Minembwe. Uyu mugabo yagize ati ubufatanye bwayo na guverinoma y'u Burundi bwarushijeho gukaza ibibazo. Hari igihe FARDC yohereza ingabo nyinshi muri Minembwe zigamije kurinda abaturage ndetse no kurwanya mayimayi, ariko kuva abo barwanyi barahabwa uburinzi inshingano zarahindutse. Ubu kugeza ubu bari guhohotera n'abaturage, ibi bigatuma hakomeza kugaragara abaturage bagenda bakurwa mu byabo kubera ikibazo cy'umutekano muke. Uburundi kandi buvuga ko bwohereje ingabo zabwo mu misozi miremire kurwanya umutwe wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ruberwa icyakora avuga ko ziriya ngabo zikorera aho umutwe uvugwaho zikorera aho uwo mutwe uvugwaho gukorera bitandukanye na Minembwe yahindutse ikibuga cy'imirwano isanzwe ituwe n'abaturage. Iyi Minembwe ndakwibutsa ko ubu tuvugana Minembwe yakomeje kuba ikibuga cy'imirwano aho abaturage benshi 80% bari kubarurwa ko bavuye mu byabo bimutse ibikorwa bitandukanye by'umwihariko ibitero bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibitero biri kugabwa na drone,
ibitero nanone kandi biri kugabwa n'imbunda zirasa mu ntera ndende, ubwo n'imbunda ziremereye. Ibitero bikomeje kwangiza ibikorwa remezo kamemu birumvikana, ndetse bikaba nanone ibitero bikomeje gutuma abaturage bahunga ubutitsa bava mu bice bya Minembwe. Inkundira rero dukomezanye n'ibingibi Ruberwa akomeje kugenda asaba impande zombi, ubwo ni impande zihanganye n'umutwe wa M23, ubwo harimo igisirikare cy'u Burundi icyo kimwe n'abandi bafatanya n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Ruberwa yagaragaje ko niba impande zose zihanganye zikomeje kurwana kuko zanze kubahiriza agahenge bishobora kumvikana, ariko kandi ko kuba abasivile ari bo bari kubigenderamo bidakwiye kwihanganirwa. Yego, ati ntago bikwiye kwihanganirwa kuba muri kurwana hamwe bwe mufite ibyo murwanira, ariko abaturage b'abasivile inzirakarengane, abana, abagore icyo kimwe n'abagabo bakaba bakomeje kubihangayikiramo ndetse no kubiburiramo ubuzima, cyane ko ubu tuvugana yakomeje kubarurwa imirambo myinshi y'abarundi, imirambo natangiye nkubwira ko yanabuze aho itangira gucishwa, cyane ko ubwato busanzwe bukoreshwa ubwo n'ubwato bw'u Burundi mu gucyura imirambo y'abasirikare babo bwakomeje kuburirwa irengeraho nanone biri gushyirwa ku mutwe wa M23. Ruberwa yasoje asaba guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gufata icyemezo cyo gukura ingabo z'amahanga muri Uvira, ubwo ni ingabo z'u Burundi. Anasaba kandi akanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye kugira uruhare mu gukemura ikibazo cya Minembwe, icyo kimwe n'ibindi bibazo byose bikomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi binagizwemo uruhare n'igisirikare cy'u Burundi. Yanongeye kandi gusaba ko hakorwa iperereza mpuzamahanga ryigenga ku byaha bivugwa ko byakorewe abasivile muri Minembwe, ndetse hakanihutishwa ubutabazi ku baturage baho. Ubwo n'abaturage bakomeje kugirwaho ingaruka n'ibitero bitandukanye by'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC gifatanyije n'igihugu cy'u Burundi. Nkundira rero aya makuru yacu tuve mu karere k'uburasirazuba, ubwo ni mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hamaze igihe intambara zanganishije umutwe wa M23. Tugaruke mu gihugu cy'u Rwanda. Mu gihugu cy'u Rwanda rero hamaze igihe nk'uko mubizi hizizwa umunsi wo kwibohora ku nshuro ya 32. U Rwanda rwarangije gutangaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagize gutya zikifatanya n'igihugu cy'u Rwanda muri ibi bikorwa, by'umwihariko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika habaye uyu muhango, ubwo ni kuri ambasade y'u Rwanda. Yego, Matilda Mukantabana rero usanzwe ari ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko ukwibohora ku Rwanda kwagezweho binyuze mu bwitange bukomeye buyobowe n'icyerekezo cyo kubaka sosiyete nziza kurushaho. Anashimangira ko kandi igihugu kizakomeza kubakira kuri uwo umurage mu rugendo rw'iterambere. Uyu mubyeyi rero ibi yaberekesheje amafoto yanyujijwe ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko kuri Twitter, amafoto ari kumwe n'abayobozi batandukanye muri White House bitabiriye uyu muhango cyangwa se bifatanyije n'u Rwanda ku nshuro ya 33 yo kwibohora. Ubutumwa yabutanze ku munsi w'ejo abundi ubwo hari kwa kabiri mu birori byo kwizihiza umunsi wo kwibohora ku nshuro ya 32 n'imyaka 250 y'ubwigenge bwa Amerika, byateguwe kandi na ambasade y'igihugu cy'u Rwanda. Byitabiriwe n'abayobozi batandukanye, ego n'abahagarariye n'abahagarariye ibihugu byabo, abayobozi mu nzego za guverinoma na Amerika, abashakashatsi ndetse n'abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda. Ibirori kandi byabaye nyuma y'umwanya mwiza wo kuzirikana amateka n'urugendo rwo kubohora u Rwanda rwaranzwe n'ubutwari, ubumwe n'icyerekezo cy'iterambere rirambye. Amerika kandi yongeye kwifatanya n'u Rwanda nanone ibinyujije mu butumwa bwatambutse kuri White House, ivuga ko u Rwanda iba ari kumwe rwose mu bice byose bitandukanye. Ndakwibutsa ko kandi igihugu cy'u Rwanda byarangije gutangazwa ko cyafashwe se cyangwa cyagaragaye nk'igihugu kizaberamo se cyangwa kiri gushyirwa mu majwi mu bihugu bizaberamo inama ya Nyafurika yiga kuri AI.
ni inama rero ngira ngo tugarukeho mu buryo burambuye, inama ifite ibika byinshi. Ngira ngo mwabonye amakuru yavugaga ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame yahawe inshingano se cyangwa imirimo muri Loni. Ushaka kwibaza se muri Loni ni iyihe mirimo uyu musaza uyoboye igihugu cy'u Rwanda nanone kandi ufite inshingano nyinshi yahawe, ese bifitanye iyihe sano n'iyi nama yerekejemo? Ubwo ni inama biri kuvuga ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yitabiriye inama mpuzamahanga yiga ku byo AI yakora se cyangwa n'umusaruro AI yatanga. Yego, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda rero werekeje mu nama yo guhindura ubuzima bwa Afurika ku bijyanye n'iterambere ry'ibikorwa bya AI. Ibi rero turabigarukaho mu buryo burambuye bw'andi makuru turi bubagezeho nyuma y'angaya, ariko kandi tunababwire byinshi mu byagendeweho kugira ngo u Rwanda ruhitwemo kuba rwakwakira inama nyafurika yiga ku bijyanye na AI se cyangwa ibyo AI yagezaho kuri Afurika binyuze mu iterambere se cyangwa mu bwenge buhangano. Yego, nkundira rero amakuru yacu tuyasoreze ku nkuru itari kuvugwaho rumwe na benshi. Ni inkuru yabaye ikimomo ku mbuga nkoranyambaga nyuma y'aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi agize gutya agaca inyuma mugenzi we akaba n'inshuti y'akadasohoka ari we Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akavuga ko yatangiye gahunda yo guhuriza hamwe imitwe yose itavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa muri gahunda yo kugarura amahoro n'ituze mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ihambera igihugu cy'u Burundi gifatanyije na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari barahisemo inzira y'intambara aho guhitamo inzira y'ibiganiro yari yashishikarijwe u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binyuze mu bahuza bakomeye barimo igihugu cya Katari, ego hakaza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, by'umwihariko perezida wayo ari we Perezida Donald Trump nk'uwo twakwita umuhuza mukuru. Ibi ngibi rero Leta y'u Burundi ifashijemo igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biteye utwatsi bahitamo inzira y'intambara yo guhangana n'uyu mutwe wa M23. Ni ibintu byagiye bigaragara rero mu ngamba se cyangwa mu ntambara zitandukanye zagiye zigaragara mu bice bitandukanye byarangije kubohozwa n'umutwe wa M23, bigaragara ko igisirikare cya Kongo gifatanyije n'iki cy'u Burundi bashaka kongera kwisubiza ibyo bice. Icyakora ku rundi ruhande umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu kiganiro uyu Perezida Evariste Ndayishimiye yahaye RFI yatangaje ko ubutumire aherutse guha abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi atabukoze agamije kumwangiriza se cyangwa kumurwanya, iko ahubwo ari ubutabazi ari kumuha. Yego, uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yatanze ubutumire ku mitwe yose itavuga rumwe n'ubutegetsi cyo kimwe n'abarwanya umukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi, abatumira bose ubwo ni i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo bagirane ibiganiro by'uko hagaruka amahoro n'ituze mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, icyakora bidaciye mu ntambara. Ibivugwa ko kandi ibi ngibi yabikoze nyuma y'uko yakomeje kubona ko igihugu cye by'umwihariko igisirikare cye gikomeje gutakaza abasirikare benshi mu ntambara bahanganyemo n'umutwe wa M23 wajemo nanone twirwaneho nako. Ubwo nabavuga ko ari abagize se cyangwa ari abaharanira uburenganzira bwabo mu bwoko bw'abanyamurenge mu misozi miremire ya Minembwe. Aya magambo rero yahise akurura impaka hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, aya magambo y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ese ushobora kwibaza ngo nubuhe butabazi Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akeneye butigeze buganirwaho? Kuki Perezida w'igihugu cy'u Burundi se yakomeje kuza bivugaho se cyangwa bigaruka avuga ko atari kugambanira mugenzi we, ahubwo ari kumuha ubutabazi se cyangwa ubufasha? Mu rwego rwa geopolitiki, amagambo ya Ndayishimiye ashobora nanone gusobanurwa mu buryo burebure ese cyangwa mu buryo bw'ibisobanuro bisanzwe nk'ijambo ubutabazi. Ubutabazi buri gutangwa n'igihugu cy'u Burundi ariko mu buryo bw'amahoro. Ubutabazi nanone bukaba
bukaba buri gutangwa n'igihugu cy'u Burundi biciye mu gisirikare cyabwo FDNB, nanone mu buryo bwa gisirikare. Ushaka kwibaza ngo ni ubuhe butabazi bwa nyabwo ese butarimo ubugambanyi? Mu mezi ashize rero ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi bwahuye n'ibibazo byinshi cyarimwe. Mwarabibonye hariya mu misozi miremire ikikije Minembwe, hakomeje kujya mbere imirwano ndetse no mu bice bitandukanye bikikije umujyi wa Goma n'ahandi hose hakomeje kugenda habera imirwano ihanganishije Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo ni Kinshasa, igisirikare cyabo n'abafatanyabikorwa bacyo bose n'umutwe wa M23. Hari ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari ibiganiro n'imitwe itwaje intwaro, igitutu cya